Арбаңыздар, жалпы мен қадырман көршілерім, жалпы қырғызстандықтар, қандайсыздар? Бүгін Ордолу Ош шаарында Жапалак унаа базарына түштік. Бүгінгі чыгарылышта адаттагыдай япошканалар боюнча маалымат беребиз. Аралаштырып сіздерге тартабыз. Андыктан экранды тарс лайктан уруп коюңуздар. Колдоп, коштоп дегендей. Балар кандай болуп атат? Бир катадан көрөбүз. Лайкты тарс басыңыздар, мына Inspire'дан баштайын. Бул 2006 3 объем, $12.000 ошондой күмүш түстүү Honda Inspire унасы. Телефон номерлары 0555 175 470. Чала бересиз. Салон кара. Мына ушундай салондордо. Так. Продан сизденби? Пробег канча бул? 198, э? Жакшы. 198 пробегинен люк жок. Арканкы тарап. Inspire. Улан талс степ, Honda степ деп турат. Мына жерде катарынан степ турат. Bunun basını жазылаптыр. $13.800, $13.800. Бұл 2004, бұл 2003 екен туғандар. Бұл көтен 2 объемдан екен. $13.800, 0558 40 05 06. Телефон номерларын жазыңыздар, çalыңыздар тез арада. Bunun бағасы $12.500, бұл 2005 2 объем. Степ спада. Туманниктер жоқ екен, мұны қуар екен. Байқадастарым. Номерлары 0554 33 40 02. $12.500 бұл. Өкөнтен бір айландырып тартып қойын. Өкөннің салондан қарам. Так. Нашындай степ. Спада. Assalamualaikum. Nasılsınız? Bu 2002 Honda Fit 2006 oldu жасалган, білесіздер. Бағасы $710.000 сом екен. Так, телефон номерлары 0554 33 40 02. Салондар. 2006 қылып жасап қойған. Степ қара түсті. Есі жоқ екен. Чала бересіздер. 72 36 54 74. 2004 ке туғанда. Тағы мынада армения номерда степ тұрады. Свежий дейді. 2005 2 объем. Телефон номерлары 79 мен 20 20 34 туғандар. Чаласыздар. Honda Civic қанша екен? 500. 650.000 2003 0554 94 0070 туғандар. Hatchback. Civic hatchback туғандар. Көрдіңіздер. Honda Accord. Мынау Accordты көріңіздер. Аккордтың бағасы 2002 екен, бұл $620.000 сом сұралады. Объем 2. Салондар жоқ. Телефон номерларын жазып алыңыздар. 0505 19 00 99. Çalасыздар да. Тек көргенсіздер. Honda Servinger 2004 рестайлинг 2.4 объем. Телефон номерлары 0557 55 55 33 0554 55 53 21 туғандар. Серві. Ақшасы қанша болды атқан аға? 830.000 сом. 830.000 сом туғандар. Көрдіңіздер.
2005-13 eкен. Кыргыз эле номер 0555 75 78 88. Акчасы канча экен экен? 620 миң сом. Так. Step, Spada. Катализатор бар дейт, 2004 кен. Шундай ээси жок болуп калган чатактай. 59, 11, 52, 11. Салондар. Алтығынар 110 миң пробег, Абхаз номерда. Салон мына ушундай бежевый салон. Достар. Басы 700 канча? 780 миң. 780 миң. Улдан калар. Смарттагы бар экен. Караңыздар, ушуну көрдүңүздөр. Эми мына ал жерде Армения турат 2004-15 туугандар. Бунун баасы 750 миң сом. Бул да прозрачный стопта анамнал кандай номер болду азыр? Бул дагы 780 миң суралат. Көрүп атасыздар. Булдан бар экен. Мына ушундай. Мынаны көрүңүздөр. Мына кыргыз номер бекен. Номер кандай ака? Кыргызбы? Абхаз. Абхазбы? Кем шашпадым. Бул да Абхаз экен туугандар. Ал Армения, нарк Абхаз. Мен телефон номерларын айтайын, кызыккандар. 0507 000082 2005-15 туугандар, чала бересиздер. Буга келсек. Телефон номерлары 0500 менен 0051 00 2004-15. Пробег свежий екен, домашний, Так, жылы канча объем канча? 15 та бул. 2006-15 уже болду. $9.90 ал 52-22.00 чала бересиздер. Мотор тарабы туугандар. Көрдүңүздөр туугандар. Көрдүңүздөр, Мына. Салон. Honda Accord туугандар. Баасы 730 миң сом суралат. Мына ушундай ак түстө көрүп атасыздар. 2003-жылы чыган 2 объем экен. Салон. Молочный. Телефон номерлары 72 менен 64 68 76 0556 64 68 76 чала бересиздер. Ачып коесуңарбы? Жаман боло берет. Салондор тууганда көрүнүп атабы? Болушунча. Так, салондорун алышат. Көрөз. Так. Пробег канча, брат? 235 миң пробег менен. Правый руль, япошка туугандар. Тропичный салон. Мына, сыймалар.